Ebusama ma akwaba efa on Ghana SMTVGH. Mesra like, comment, subscribe. Then notification also on so that anytime I post a video, it say we are Ghana for more abrochire. Teasing mame mu ne ye papa na omo ye dwuma wo Agbogbloshie ni Kasoa. Na the reason Ghana for more abrochire teasing mame for ne dwade for ne and the others and he say, look, these people are a very big part of Omani economy. Informal sector, traders. Na obi bia owo informal sector bia no ideally should have been happy with the way and manner MPP manage financial sector. Because we are trader, you are going to be affected by some decisions and policies in the financial sector. The fact say, the mobile money interoperability buyer, which means send this car across different network from bank account to Momo and all those things. And a lot of transactions, financial transactions, very, very easy. The way our MPP are buying etimima Nkrofo Ghana card number, Edane Omutin number. And also my transactions making documentations, filing of taxes and all very easy. Application for loans and all very, very easy. And in that case, I say, these market women, and some of them also, whilst government was making a sector more flexible for them, no? Again, government was also paying omuma school fees. Or JHS, SS, registration fees. And going to 2024 election there, now it was too obvious, say, the choice was supposed to be a MPP. But some way, somehow, ye mame mu, any ye papa mo omye juma ewa market, decided, say, Debbie. They were going to fall for a ntra that our NDC was selling an advantage for our economy. And market, in fact, 24 economy at any market in the first place. Second place in this market no. Market that I will yet. They are destroying them. Buildings being destroyed. Mosques, chop bars. In fact, almost everything. Obit missing if ye story building. Pay 3 story, 2 story. Oh God. But you see, these things the reason why it becomes hard to feel the pain of Ghanaians in say, we said it. Yekayo, we said it. We warn Ghanaians. Abusiam, ene me ho mfa me, nanso se mamba akronfo awidifo apobofo mo na atofo mo ahye ndisi aban mu ma ombefo mo ho adi na se the Bible kan no there should be no sleep for the wicked anything na maba no na aba maba nso na ne me wo eka ene se Ghana fo nyina mo me support President Mahama na Agbogbloshie market na wo se wo tu o ma firi ho no no ha ya market no no ontu o mu firi ho no onje o ma no aduane ana afi nso eye traders o mo wo eye Kasoa Accra highway no ho no omo ayabubu omo stores ebi containers yede articulate atwi afa so ayase omo niema no yen hye Mahama den yen encourage President Mahama so onkoso no onye se adwuma pa no ye aban papa aba second independence onkoso on say nkrofo businesses on say nkrofo omo lifetime investment onkoso on render nkrofo poorer omo ohia ndokrom onju omo adwuma mfiri omo nsem yen hye President Mahama ne komo den na sa adwuma so no wafa ato ne ho so no
onye omumbubu banks na omo fancy 24-hour economy market school adan ba bia nkola esuade adachi no na ebe mo aba be nipa titiri wo man Ghana mu no yembo mahama aba so se okoso na obubu school adan so the ba be 24-hour market anya hwe nkola no mo drop you out of school omo ba akoton nyado akako more ene awiesu ewo market ni mu na omanya kakra de abo eyo maboso ano nti yenhye president Mahama Komodin ana afenso akwatia NDC MP Bernard Bedi Akubeidu nensam no so ekoso pa na pastor Kelvin Asia aba bag why third video na sa video ni de message enya abotre na ma breaking it down amamu na ma hu how akwa no we fraud or so for me say that guy no you criminal but no for the next video but video we mu de abusia president Mahama na ye be share ni den ye be share ni nkran say send your work on na onko so no nje me kura minya ya Koforidua Central Market onko bubu no fancy 24-hour economy market. Nyakopon akura no bonsam tie ne ho firi ne ho Bacho 8 was enu tade Awurade Nyankopon sie ni enam se mo ka awugusem no mo hunu atro eni swad mo atro ni swad hu yinti hye me ne mo enya Awurade Nyankopon asemi me ne mo anya amen gidifo nyina nka se amen se asofo na mo so ana wa obetu aba edia ma MPP me ma keso ba ku bi do akofa snap ne folder water ya na mu jimi se mu hwehwe asofo no ayi adwem agidifo nkwasiafo a huhu hwe mo de mo amope ana hye nkom sa ube kese me Nyankopon a obo wiase no wono kwafsam tie ne ho ane na asasi so a wono nkasa na sa me kuta me ma me fi se ana ba mens ma ba enko me koto ma ba from MPP a wo to ba bi se direction no me ba mo tamote me nka Motimenka Medase mustoma direction intino wo be kese me mo bodam anu me na mo ka kire ye nti anam se ye so ye nya mo hwe na aban na obaye no wo hwe ewisia akurafo ani nyanka abua wo mo anu na cheki sosum ntino yanso ye gina so se mo aso da mutiti mo no se free keshi ni bi te ho anya wo sofo na wutwa no prospectus kwa wa mani bi Awurade ma wo stroke ebubu yare anya wo ma wo huntutu wo yare nya wo dada mu a wo su nyina no Awurade ama yare no nya den ye bomba Awurade si ontie Awurade nkese mo so mo sa no me no ebe kese mo ne ma sore ma mo a mo jeje so e wa asore da mo se like you two of them sorry ya two aba ene ya ntuma obi anka mo kwano no abetra so nya me be tua mo ka Awurade su ne mo ni se mo so me ya me ni pampa mo no me ni nyina nko mo so mo ne ma so ne ma so se na ukoto bibi wa botino ka se ade we de MPP apan so na ente sa na de ade na kosoro Awurade fa kese na ma wo ya na mu jimi makotra sofo bi ase jeje no me abra mo hu se mo je no me wo sofo no wo go bu ni pana je collection upon the mu kari nyina mo jeje politician fo esi kari nyina no mu sa ko ho esa jeje sa anya fo mai collection na wo wi abeja se wo abeto abadiama NPP adifo nkwasiafo a mu nitire enam sa na Nyankopon ka chem se enam sa ntino oni mu anya ade ba jimi sem na ekoso o mamu ano obi abira no a eti sam people no ka na won fi eti no yegoka yankwasasem kire no
awurade no mu bedi mu be yare ada ho mu nya boafo ade na MPP ni ayew mistake obi aye se wose menkoto ukoka comment section na sister kwa de keke amanfo so mu testi case da na we don person mu testi nti no o mu bato oba de MPP no ma testi case no na de wo mu enche case de se ye radwo do mani mahama ade na mu no enche case ana ade kwasi asabu kra na adu o ma bi fi. Yes madam. Na case be na chance oba afefe te sebe mini 400 Ghana bi to data e dey case na chance beautiful I dey case na chance na make I dey case me Bible reader nyame hira opa my matra what you time and dey nyame ni papa dey e dey na utimi tan obi adifo makomako 400 e hyenkom nipa ba ko pe ebe kanse ni nyina eti no mo pa mo keka mo humbom na wo se sofu ba ko de wo so de power man was why wo se MPP ba power yanku wo ze Ghana no mu fi no nyankopon na beku nyankopon e de no meni beku ase no do but wo awo no meni wo case na wo ka gina nyame fie ade snap se me crash snap and folder water no awurade na ne no me fa beku obi ko be kase so free na wi wan kaso de nyame so kase we de am ya kra nyame so fa no me ne ma no because mo jimi na mo di go unim asofo no ahu se omo kasa omo sori mani tie eti ano mo se Ghana fo esura de eti saade a ye hye kase ye kese omo se na bedu ho won se de mo year 2024 na mo fi se amanfo ato no won se this time enfa amanfo se omo ba koto aba ne de MPP na nam se mu ye adifo nkwasiafo a enye nyame na kasa kire mo mo hantan ene mo ansema nyame nka kire mo na mo kenti no awurade se kase no omo MPP ni bia on kase no because omo ba omo de policies papa ene ba eboa amanfo wo so free wo ukuta Ghana card ana uko yi usika obaga wa won kwasa meni sofo asomasi etirumaba me de obi ani mentiro iskare mame ya na muchi o sora na Africa na makotre Dubai se Dubai Christian country na me chia mo papa sister Akria and the tell person me baso no ma menka Julia Zabra asem and this are my way so asem Julia Zabra de na asem o kan ye no me we bishop me ya onana jimifo nyame case na asofo ne case na emra wo so ya na mu jimi me nya bishop a aka wo betwe wa nyame betua wo ka se me de me ma adwen se me hu se part we na papa eti me koto aba ma we na wuja wa so dem se me koto aba ne de ma sa party na eno me ma me ne mabusu afo so me be ka wo be twa se we bishop awurade maka mo so tira ka mu so awurade nko a wo no yire ka fa mu kodwira na me twa uka yesa no pe ya ba be jeja mo ha wo de unim de ma me be tira ka ma asema ma popodam afa me ka Julia Zabra be bibira aha madam me na me ya banti sa we dey see me person me camera ma carry and one we dey no problem and we dey me person me camera tinaka na so for so dey sa mamu kra menti ase yesu be ye hu aduma akopom so mo so e be to omo e dey jimi sam na ko so mamu a mo bota me dance ebusu afọ mo amose mo send me